Ikaze ku makuru agezweho yo kuri tariki ya 4 z'ukwezi kwa gatatu 2025 na yacu y'uyu mugoroba duhera hano mu Rwanda, aho Leta Zunze Ubumwe za Amerika zohereje mu Rwanda Mbonyunkiza Ahmed Napoleon wahamijwe uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi n'inkiko gacaca kugira ngo haryozwe uruhare rwe. Uyu mugabo wavutse mu mwaka wa 1968 yagejejwe ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Kigali ku gicamunsi cyo kuri uyu wa 4 Werurwe 2025. Amerika yafashe icyemezo cyo kwirukana ku butaka bwayo Ahmed Napoleon Mbonyunkiza no kumwohereza mu Rwanda nyuma yuko ashoje igifungo cy'imyaka 15 yari yarakatiwe n'ubutabera bwayo. Yari yarahamijwe icyaha cyo gusambanya ku gahato yakoreye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umuvugizi w'ubushinjacyaha bukuru bw'u Rwanda Faustin Nkusi yatangaje ko Mbonyunkiza Ahmed Napoleon yarasanzwe akurikiranywe uruhare yagize muri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka wa 1994 ndetse yari yaranaciriwe urubanza n'urukiko gacaca rwa Nyakabanda. Yavuze ko yaciriwe urubanza n'urukiko gacaca rwa Nyakabanda mu mwaka wa 2007 aho yahamijwe kugira uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi. Mbonyunkiza Ahmed Napoleon wari inshuti magara ya Matayo Ngirumpatse yabaye umuyobozi wa MRND muri commune Nyarugenge mu mwaka wa 1992, ariko na mbere yari yarahoze mu barwanashyaka bayo aho mu mwaka wa 1991 yari umuyobozi w'urubyiruko rwa MRND. Nkusi yashimangiye ko inzego za Amerika zigaragaza ubufatanye mu kurwanya ibyaha muri rusange no kurwanya umuco wo kudahana. Muri Mata 2021 Amerika yohereje mu Rwanda Munyenyezi Beatrice nawe ukekwaho ibyaha bya jenoside yakorewe abatutsi, ndetse urukiko rwisumbuye rwa Huye rumukatira igifungo cya burundu ahita akijuririra. Ubujurire bwe buri kuburanishirizwa mu rukiko rukuru rugereko ruburanisha ibyaha mpuzamahanga n'ibyambukiranya imipaka ruri i Nyanza. Mu Kwakira 2021 kandi Amerika yohereje mu Rwanda Rurangwa Oswald wahamijwe uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka wa 1994 ndetse inkiko gacaca zimukatira igifungo cy'imyaka 30. Abandi bahamijwe ibyaha bya jenoside boherejwe mu Rwanda na Amerika ni Enos Iragaba Kagaba woherejwe mu mwaka wa 2005, Mudahinyuka Jean Marie Vianney woherejwe mu mwaka wa 2011 na Mukeshimana Marie Claire woherejwe muri 2011 ndetse na Dr Leopold Munyakazi woherejwe muri 2016. Nkusi yavuze ko ubushinjacyaha bukuru bushimira ubufatanye bw'inzego z'ubutabera za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigira mu kwirukana abasize bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka wa 1994. Mu yandi makuru avugwa mu Rwanda nuko Engineer Murindahabi Diogene wabaye umuyobozi w'ishuri rikuru ry'imyuga n'ubumenyingiro rya Kigali IPRC Kigali yirukanwe mu bakozi ba leta. Ibyatangajwe mu iteka rya Minisitiri w'Intebe nimero 00803 ryo kwa 27 Gashyantare 2025 rimwirukana ryasohotse mu igazeti ya leta yo kuwa 3 Werurwe 2025. Iryo teka rya Minisitiri w'Intebe rigaragaza ko yirukanwe nyuma yuko bisabwe na Minisitiri w'abakozi ba leta n'umurimo. Inama y'abaminisitiri yateranye ku ya 30 Werurwe 2023 ikabisuzuma ndetse ikanabyemeza. Minisitiri w'Intebe kandi yagaragaje ko Minisitiri w'Uburezi, Minisitiri w'Ubutabera Minisitiri w'Umurimo ndetse na Minisitiri w'Imari n'Igenamigambi bashinzwe gushyira mu bikorwa iryo teka. Muri 2022 nibwo Engineer Murindahabi n'abagenzi be 19 bafashwe mu iperereza ryari riri gukorwa ku byaha by'ubujura no kunyereza umutungo byakorewe mu ishuri rya IPRC Kigali. Engineer Murindahabi wari umuyobozi wa IPRC Kigali yavuze ko kugereza umutungo ndetse uyu yavuzweho kunyereza umutungo ndetse ngo hari n'imashini ikurura amazi basanziwe mu rugo ndetse n'indi mashini nayo ikora mu bijyanye no gutunganya amazi. Ku 22 Ugushyingo 2022 Engineer Murindahabi n'abandi 11 baregwanaga hamwe muri dosiye y'ubujura
gukoresha inyandiko mpimbano no kunyereza umutungo wa leta. Urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rwategetse ko barekurwa by'agateganyo, bagenzi babo batanu bo barafungwa. Icyo gihe ubushinjacyaha nibwanyuzwe n'imikirize y'urubanza rujurira icyo gihe rusaba ko Engineer Mulindahabi yakurikiranwa afunzwe, n'ubwo we yakomeje gusaba ko yarekurwa akaburana ari hanze. Bari bwagaragaje ko hatwawe ibikoresho birimo indobo z'amarangi, inzugi, amadirishya ya metalike, utubati dukorerwa muri IPRC, insinga, imashini n'ibindi bikoresho bitandukanye. Batanu urukiko rwari rwategetse ko bafungwa harimo abahawe akazi k'ubukarani. Bemezaga ko mu rukiko bagiye batwara ibikoresho babikuye muri IPRC Kigali bikajya kubakishwa na bamwe muri aba bayobozi baregwanaga. Mu byo bagaragaje batwaraga harimo amakaro, za sima, inzugi, ibyuma byo kubakisha ndetse n'ibindi. Engineer icyo gihe yaburanye ahakana ibyo byaha byose, agaragaza ko buhamya bushingirwaho n'ubushinjacyaha butari bikwiye guhabwa agaciro kuko burimo kujijinganywaho. Naho mu yandi makuru, umugabo uri mu kigero cy'imyaka 62 warutuye mu murenge wambuye mu karere ka Ruhango yatashye avuye gufata kamanyinya. Umugore we yanga kumukingurira, ahitamo kurira urugo akoresheje urwego, bimuviramo kuhasiga ubuzima. Ikinyamakuru igihe kikandika ko ari ibyabereye mu kagari ka Mwendo mu mudugudu wa Mataba mu ijoro ryo kuyambere Werurwe 2025. Abaturanyi banyakwigendera babwiye ibitangazamakuru birimo BTN iki gihe nacyo gikesha iyi nkuru ku rupfu rwe rwatewe n'amakimbirane yarafitanye n'umugore we, kuko ngo kuri uwo munsi yapfuye nabwo ngo bari bakimbiranye. Bavuga ko byatangiye ubwo nyakwigendera yaramaze kugurisha ihene n'ingurube, noneho ngo umugore we amusaba ko yamugurira inzoga, ariko undi arabyanga, amubwira ko nawe agomba kuzigurira. Byaje kurangira wa mugore nawe agiye mu kabari yigurira inzoga, kuko nyakwigendera yari yanze kuzimugurira, ariko aza kuhamusiga ataha mbere. Nyuma ngo bigeze nka saa 6 z'ijoro nyakwigendera yaje gutaha, abasangiye nawe bavuga ko yari yasinze. Ageze mu rugo umugore yanga kumukingurira, undi ashaka urwego ngo yurire urugo abone uko ageramo imbere, ariko ntibyamuhira. Umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha RIB Dr Murangira Thierry yemereye ibinyamakuru ko koko uyu mugabo yapfuye, ndetse avuga ko umugore we yamaze gutabwa muri yombi. Wafashwe afungiye kuri sitasiyo ya RIB mu Byimana mu gihe dosiye ye iri gutunganywa kugira ngo ishyikirizwe ubushinjacyaha. Icyaha cy'ubwicanyi budaturutse ku bushake giteganywa n'ingingo y'111 y'itegeko 68 ryo muri 2018 ryo ku ya 30 Kanama 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Iyo gikurikiranyweho hagihamijwe n'urukiko, ahanishwa igifungo kuva ku mezi 6 ariko kitarenze imyaka 2, ni hazabu kuva ku 500 ariko atarenze miliyoni 2 cyangwa se kimwe gusa muri ibyo bihano. RIB yibukije abantu bose ko itazihanganira uwo ari we wese ukora icyaha cy'ubwicanyi ndetse n'ibindi, kandi abazabikora bose ngo bazashyikirizwa ubutabera babiryozwe. Mu yandi makuru nuko ikamyo yari ipakiye sima ivuye ku mupaka wa Rusumo yerekeza mu mujyi wa Kigali yakoreye impanuka mu murenge wa Gatore mu karere ka Kirehe, igonga umugore n'umwana nyuma yo kubasanga mu nzu. Iyi mpanuka yabaye kuri tariki ya 3 Werurwe hagana saa 7, ibera mu Cyunuzi mu murenge wa Gatore mu karere ka Kirehe. Ikamyo yo mu bwoko bwa Scama kuri tariki ya 3 Werurwe hagana saa 7, ibera mu Cyunuzi mu murenge wa Gatore mu karere ka Kirehe. Ikamyo yo mu bwoko bwa Scaman yaripakiye sima izijyanye mu mujyi wa Kigali. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda ishami rishinzwe umutekano wo mu muhanda SP Emmanuel Kayigi yabwiye ibitangazamakuru ko ikamyo yari ivuye ku mupaka wa Rusumo yerekeza i Kigali yagonze inzu ebyiri zigasenyuka, umubyeyi n'umwana bagahita bahasiga ubuzima. SP Kayigi yavuze ko iyi mpanuka yatewe no kutaringaniza umuvuduko n'uburangare, maze asaba abatwara ibinyabiziga kwirinda gutwara bananiwe.
Duhinire muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abarwanyi b'umutwe witwaje intwaro wa M23 urwanya ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo binjiye muri teritwari ya Mwenga mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. M23 yinjiye muri Mwenga ku mugoroba ho ku ya 3 Werurwe 2025 nyuma yo guhangana n'ihuriro ry'imitwe yitwaje intwaro rya Wazalendo. Umuturage yavuze ko ku mugoroba urwanyi ba M23 bagaragaraga muri Kirungutwe. Wazalendo ngo bari bahanganye mu mirwano yatangiye gatangirira mu duce turimo Bwahungu ku manwa ikagera hitwa mise en garde mbere yo kugera muri groupement ya Timbimbi. Uyu muturage yasobanuye ko abarwanyi ba M23 bakomereje mu duce turimo twa Mufa mbere yo kwambuka umugezi wa Kadubo utandukanya teritwari ya Mwenga ndetse na Warungu binjiriye muri Muduwe ndetse na Kiringutwe na Karama. Umuvugizi wa M23 mu rwego rwa politike Lawrence Kanyuka ku wa 3 Werurwe yatangaje ko kuva mu gitondo imidugudu y'abanyamurenge iherereye muri Mwenga, Fizi na Itombe yagabweho ibitero n'ihuriro ry'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. M23 imaze iminsi iteguza ko izajya gutabara abanyamurenge bakomeje kugabwaho ibitero n'ihuriro ry'ingabo za Kongo basanzwe batuye muri teritwari zirimo ya Fizi, Uvira na Mwenga. Umutwe wa Twirwaneho urwanira abanyamurenge batuye muri Kivu y'Amajyepfo uherutse gutangaza ko witeguye kwifatanya na M23 mu rugamba rwo kurinda abasivile bakomeje guhohoterwa. Ubu abarwanyi ba M23 bari muri teritwari 3 mu 8 zigize Kivu y'Amajyepfo. Izo ni Karehe, Kabare, Warungu, Fizi, Uvira ndetse na Mwenga.